Ishomero ryavuga ama primary school ry'Abeegi 10 kandi ryari ku Bunyonyi secondary school ry'Abeegi 7 ababona bakoresha ubwato kuzaho ishomero no kugaruka mu makagabo. Esande hwirwa katano Martin Izabayo umwiji wa senior ya kabiri ku Rugasoro akagwa enyanja ya Bunyonyi kandi yaferaho kandi mbere geresero hokutina umubazire hamwe no kuzingamira y'ubwegese mu mwanyugo. Omutumbi gumwe jo wagwire mu mizi tibukabonekere ubwa katanu marine team n'abantu baburijo bararonda no kwisana hati omutumbi cyagutegereze tibukabonekere. It affects the performance because in our school we don't learn morning and evening prep because in the time for morning prep the time we arrive here, and even the time for evening the time we are departing. So they are not learning as the other children are learning from other schools. Abebemezi b'ishomereri nibajyango bareba Abeegi binji barikorwa mu mashomero abo kubemberezi barikushomera mutuziboniri. Moses Bwenje urwebembere by'ubwegese muri KABALE nagira ngo bonka district tibine sente zo kwera amashomeraga waje yajyanisa na sente ziri kubahebwa. But on a daily basis we find about 5 learners, on average 5 learners absent. We thank all those partners who provided the motorboats for Gama Primary School to help the learners while crossing from home to school and from school back home. Nkomuringo gwo kwera hambere Abeegi Abeegi barukorabamo itendekeri ya Kyambogo University rukwatira amashomeraga kandi bakuru ku rugumwe itendekereri bebembire Vice Chancellor Professor El Katunguka Rwachaya bahire yo life jacket sigana ebitabo 10 mathematical sets 10 obucumu hamwe n'ikaramu. Enda kubayiga bari yo senior 4 senior 5 na senior 6 umushome munonga ubwire ukuburika mwana mwenda kuzo mu university mucyuzinge Kyambogo nabwo echo nashimwe munonga kwija kunuya. Enyanja ya Bunyonyi ni muhamya nyeri kucyara yo kureta abarambuzo mu ihanga ya Uganda kandi je ine bizinga 29 gashaka job namanya apuru muri KABALE.